Christian sakwa aming kan dar mai isua kheng betura thu petu pontia pilataka tunge alo ni chele pilata hi Christian sakwa chuanin shalo kan kherlawang chutiang khopa hriat hlo chuania kan hriat larna berpo soito angin isua kheng betura thu petu kha ania chuwangin Christian sakwa chuanin kan lalpa isua torna chungchang kan soye piangin aser zinga mai angmain kan soitel velo theilo ni chuti rualin tunge ani ti ero achan chin chiang kwang tak hi hria tur tam lem lo hle ni pilata hi Judai Ram Bial Magistrate pangana nia Herodian Kingdom atanga Romlal berin Judai Ram chu Rom Ram Biala arin lu edi paruk vela tanga chiarin pilata hi Magistrate pangana ani ti nani soi tongin iswa thuzo fia chungchang le khenbe chungchanga kan lo hrelar ta hle ni achan chu ahun lai khanin iswa kha khenbe ani tlatsi wangin Judai Ram Bial optu Magistrate zinga chuanin hriat hlo ber ani hialo me iswa chungchanga kan hriat na ti lo hi achan chin dang hi hriat tur atam lem lo hlea ma se a ming hi chu pe bayan thla roma chung ko pakhat ming ponti ti atangin pontia ti hi chu lak ni nan soyani historical figure kan ti history mi ani angin a chungchang eng mo chu hmu tur chu a om thawa entirnan a ming chuan na poisa coins kan tiang chi tele thil dang te po a omani pilata chungchanga source om theizinga chuanin Jewish philosopher Philoa Alexandria khuami thuziakte chanchin thabu palite Jewish historian Flavius Josephus thuziakte hi ani ome Philoa hi Alexandria khua Alexandria mi tele zutami te inkara buaina alo chuakhanin Caligula palai tirte zinga mi ania Caligula kan ti chuanin Gaius Caesar Augustus Germanicus ania Caligula ti hianin alarma zokani edi somthum pasari atanga somli pakhat thleng khanin rau arelani ahma deya Julius Caesar lallai khanin juda te chu an pile pute nun phungle an sa khwa po an kalpui zel kha alo phal saktoa chuwangin rom ho sa kho biak na thil angchi ya khanin tel velo ma se ngai na thiam an ni thinani chu Alexandria mi te khanin an thik deuh ni turani zom tir ve tho an tuma Philo hianin pilata chu miril ru nget lo lu le nun rong ru tak ni na soini pontia pilata hi governor aron ni tir hianin Jerusalem khanin Romlal berti lomnan imperial cult anti mai a omzia chuanin Rom sakwa an pomdan lalte chu pathiante anti demigod emo anga pomna angchi kha aron choi lar viau maya coin sa tenen lam khanin aron chuan tira Jerusalem khanin imperial cult chu asiamani chu juda then khaten an lo mu khanin an sa khuwa ti borbana ti maila soi tongin ama phalsak an lo ni na kha nek chep ni in anin seta chu wangin juda ho chu an pung khoma Kaisaria pilata in chu ninga chung zet mai an hol khup maya pilata chuanin arena pakhat ti maila kan hria thiam dan tur chuanin en nom chuana hmun ang deuh ani ome chu ta chuanin a ko khoma ta chuanin sipai te chuanin an khan dai te an han phor po chuanin juda te khanin thi po hlau lovin an lo ma chon ta sia chu wangin pilata chuanin athil ti chu ati top ta zokani pilata chu rom ro rel tu ani angin abial chunga dan le thu pek ken ko chu ati tur amo phurna ania Philoa soidan chuanin juda shruai tu te chuanin Tiberius Caesar hena lekha an thona ani hianin rang takin a ron chang let ni na soya a soidan chuanin pilata chu athil ti tul lo zeta wang chuanin Tiberius Caesar khanin voi tam taka zil hawa chu athil ti chu Jerusalem atanga la chuaka Kaisari khopuya la luta Augusta sa tempula hlan turin atia chu tiang chuanin lalber choi moina le Jerusalem chungchanga namdan kalphung po chu ven him alo ni le tani ti chuanin pilata chu ain hnuk doka chu tiang chuanin atitani Philo le Josepha sa te soidan chuanin pilata hian tempula sumda na tangin poisa ala mel somnga sei tuilak na kong asiam antia kan hriat thiam dan tur chuanin khang hun lai khanin pipe ang chi hi an lamang lova chu wangin tui kha luan tir turin tui luan na tur hi an siam thina alema kan hmuang hian ti chuanin hemi wang hianin mi puite chu an lung oi lova an pung khoma chu ti lai chuanin pilata chuanin sipai te chu mi pui ho zinga mi pui ho anga in thuamin a in rol ruk tir kan ti don nge a in ze ruk tira chung ho chuanin ral thuam an paipon ruwa ti chuanin signal a han pek zeu chuanin sipai te chu an cheta a then an vua chu wangin a then chu an vuak na tur lovin an thia
a then chu an tlan chia chung tlan chia te chuanin an zinga then khat te chu an lo chil hlum pha boka khatia sipai an ron che ta ka kanin an buai nuai nuaya chu wangin an in chil hlum nual ani chu wangin mi puite chu chumi wang chuanin an ral tri hle a an re ta mak hlom ani heng hi kum zabi pakhatna thil thleng ania anu kum som ni atanga kum som ruk alo ral chuanin zuda te le zentel te in lei chin na chu alo cheta zela rom ro rel tu hlem hle tak tak te awang chuanin atopa chuanin edi somruk paruka kanin rom holaka zuda te helna ro pui an ti mai zialot pol an ti te kai hruaina hnuai khanin alo chuak ta ni ti chuan philo le josepha sate hi jewish writer an niangin zuda te tranzong in an ziak ti theinia boina bulpui ber chu ro rel tu te hlem hlet na ra chuangin an lan tirani pileta chanchin kan hmu le na chu chanchin thabuwa te hian ania chanchin thabu zia masak ber nia ngai chanchin tha marka zia ka hianin pilata chungchang atar lan dan kan hmuwa he chanchin thabu hi zuda te an hel lai vel bora zia ania marka chu isua hnung zui tu te zinga mi ania isua zui tu te tan hianin har sat na pahni a oma chu isua chu cross a khen be niin athitoa chu shremna chu rom phat san na anga ngai ania ma se isua zui tu te chu rom ram chunga khanin an dam kho chua atul sini a om zia chu an zui ber isua kha ram phat san tu anga ti hlum ani si chuanin ama zui tu te din mun kha a him lo thei viau don ti chu chiangsa a marka hianin isua chu arong bol tran tira tangin zuda ten ti hlum theina tu rem chang an zon thu atar langa pilata khanin isua chungchanga athiam lo na a hmu lo thu le chuti chungchuanin zuda ten an nor na sat em ro rel tu chak lo tak angin atar langani rom ro rel tu in isua chu thiam lo na nei lo anga apuan hianin azui tu te po rom phat san na enga po khanin an fi hli mani ti alan tirani zuda te nor na awanga thiam lo na nei lo khen be ani wangin azui tu te po thiam lo na nei lo an ni ti na ni chu isua chu sanhedrin an ti zuda ro rel tu pol ti la kan thiam mayang chu khang hau khanin thiam lo an chan tir hnuwa khanin pilata kuta an hlana marka chuanin pilata chuan kalhen kut lain mitang pakhat a chua thin thu a soya hei hi a chin dan ve reng angin a soya ti chuanin isua le baraba a mi puite du a thlan tira baraba chu an thlang ta ni ti kan hriat kha heti lai hianin researcher te chuanin pilatan mitang a chua thin thu hi fin fiana an hmulova history tanga thlir chuanin kalhen kut lai hianin a chua nge nge thinim ti hriat a har ti na ni ma se bible a soi miau mai sia kumtin lo chua thin lo po ni se kalhen kut lai hianin chua chu anei thin ni chuan alangani ma se baraba ni lo hi midang chua aneim ti emo amitang chua ming dang ero chu soi mai tura om lo ani isua kha athiam lo na a hmu miau lo awangin chua theina tur rem chang azong po ani mai thaya tin marka zia ka kan hmuangin mitang pakhat an ngena piang a chua sak thin atia an ngen lo chuanin a chua chuang lo po ni theini chanchin tha mathaya zia ka hianin tlemina ron ziak chiang dewa kan ti don nge marka zia lan lo a ron ziak langa tin ro rel na thut pha chuan a thut lain anupuin kha mi fel tak chunga khan engma ti su voina ama awangin mumanga thil tam tak ka tuarani ti in a cha ti kan mutela anhuwa traditiona chuanin a hming hi Claudia Procula ti in an soya Eastern Orthodox tradition tam taka chuanin mithiang hlim angin an ngai nge nge ni mathai hianin pilata kutsil thu larzet mai hi aziak tela hei hi mo phurna enge molaka in thiar filim na entirna tan man alo ni tampokani tun thleng po hianin ka kut ka sile kan ti to chuanin kan enroll to don lo ti kan soina ni hi chanchin tha lukazia ka hianin isua an puna dang kan hmu bel boka tin pungkhom ho zong zong chu an thawa isua chu pilata hne na an hruaita a tin he mi hian kan chi te ati kholova kaisara hne na chia choi a khapa Krista lal a in ti kan hria e ti in an hek le ta a ti kan hmu ni luka hian ama in en thlatu ten isua o tir tuma thang an kam dan alo tar lang to a chu luka bung som ni chang som ni tanga ni nga khan kan hmu ni kaisara thil chu kaisara hne na pe ula pathian ta chu pathian hne na pe ro u ti chung chang ani kha kong tanga soi chuanin luka hianin chung sa khoswai tu te chuanin isua chu diklo takin an hek thu a soi ani pilata chuanin isua chu Galilee lam mi ani ti a hriatin Herod Antipas an ti hne na chuanin a hruai tir ta choka
Herod Antipas hi Klein ruler ania chumi omzia chu Rome hnuaiah ni si khanin lal hran ani Herod the Great anti Herodian Kingdom din tu papa hi ania BC palia alal tana AD somthum pakua thleng khanin ro arel ani tichuanin Heroda kha chu Isu alo hmu khanin alom hle maya a chanchin alo hriat fo to ania thilmak enge motak ati lai po hmu a in beisei ni ma se chu tiang engma a thleng ta si lova zo na a zo engma a chang lova thilmak ati heklo ni chuta puithiam tele lekha ziak tu te chuanin an lo hek ve chen bok nen Heroda le asipei te chuanin Isu chu musit takin an diriama nuiza siamnan an hmanga puan ro pui taksin tirin pilata hena an tir let le tani ti luka hianin min shilani chu mai baka hemini tak hianin pilata le Heroda hi ama a in mel mani thin kha an lo in thian tani ti luka hianin a soi boka chanchin tha Johanna zia ka hianin Juda te dem na tur dang kan hmu bel tila aswal om love Johanna ziak chanchin tha chau kan hmu Lazara kai tho chungchanga hianin Isuan Lazara a kai tho awangkanin huwa ami te khanin an lo ring ta ma se Farisai ten an lo hriat khanin Isua ti hlum theina tur rem chang an zong ta ni tichuanin Isua an mana Pilata hnena an hruai tum khanin Pilata khan in rol adu lo viau maya Juda te hnena khanin an ma ni dan anga rel mai tur khanin a hrila nima sela an ni khanin kaini thuin mi tu ma ti hlum dan om lo an ti ni ti Johanna zia ka hian kan hmu ni scholar te po rom phalna lalawa Juda ten mi an ti hlum theile theilo thua hianin an in hial ve hle thina Josepha sa hian kumzabi pakhatna hun laya messiania in sal tam takasoya an vai mai hianin Juda te nilavin rom ho tha vek an ni Johanna bung som paria chang som thum pathum atanga thum riat kan chiar chuanin Pilata le Isua in biak na chungchang kan hmuwa lal ani na chungchang hi sipaiten an vuak le nuiza siamna atana an hmanna nen khanin a in kung kai tlata Johanna bung som pakua chang khata tanga changa kan chiar chuanin kan hmu thei ni vuak na kha cross a khen be a shemna atel ania a omzia chu cross a khen be tur kha an vopot thin ani lal te emo rom ro rel tu te ang chi chau khanin lal puan sen duk kan tiang chi kha an sin thei thina tichuanin Isua chu Pilata khanin a vuak tir hnuwa hling lukhum le puan sen duk sin tirin mi puima aron hruai chuak le a ente u mi hringa hi ati ani ti Johanna hianin a soi ni tichuan Isua chu Juda tilal ni in a in chal ni in an pu ani tabera Johanna chuanin Isua cross a khanin Pilatan Nazareth Isua Juda tilal ti azia tir ni na soya hei hi tong pathum Hebrai Latin le Greek te in ni in an soya Latin tong azia chu Jesus Nazarenus Rex Udaiorum ti ania chu in ri tia zia aloni ta thina ni hei hi Isua chu lal nia a in soina le rom phat san na lan tir na ni in rom ni lo kha chu lal ram dang om kha an rem ti lo hle ni Pilata ro rel na hi Israel marlam tlang Gezerim tlang antia bukhuar samarimi te helpol nia ngai ten anti boya wangin alo top tani Syria governor Lucius Vitellius danang taka Pilata chunga mi chuanin Pilata chu abial en kol hlei theilo anga pu na chungchang lalber Tiberias hne na soifia turin Roma atira Roma thlen hianin lalber Tiberias hi alo thi toa anulam til thleng hi hria zui tur om taloni Pilata ming history alan na hnung ber chu Roman historian Tacitus Thuzia ka hian ania Nero hun laya Roma kang mai achu awanga Christian te ti du da na chungchanga Christian ti lo chuana bul asoya chuta chuanin rorel tu pakhat Pilata kuta thita minga he Paul hi lo chuak ani thu atar langani kum edi zabi pani na vela kanin manuscript rang chu the acts of Pilate ti mingpu in an lakhoma athen chu ama manuscript lo om to sa the gospel of Peter's be chana zia te ania he chanchin tha hi chu Isua thole zinga Pilatan Isua thlan veng tu atana ada sipai te chu thole na hriat pui tu masaber an ni thu ania he Thuzia ka hi chuanin Pilata chu thiam chantir ni in chu tiang ti tura nor tu Herod Antipas jok chu amo phur tu ani the acts of Pilate hianin Isua khen be chungchang report kim chang hi Pilata hianin lalber Tiberias ale Rome Senate te chu athon ti te tela kum zabi pani na Church Father Justin Martyrs le ter turlian te po khanin an chiar thu an soi ve ve bokani hele khabu hianin lalber Tiberiasan Pilata le kha athon na nia soya chuanin
Pilata chu Isu akhen be wangin lalber Tiberias a hianin adem na thu alanga Tiberias a hianin Rome Senate te chu Isu chu pathiana puang turin kan ti don nge pathiana siam turin anril ru min atuma ma se Senate te hianin anlo du lo ni ti chuanin Tiberias a hianin Pilata chu athil ti suala wangin atihlum ta ni Eastern Christian Community lama chuanin a eng lam hoi zongin an thlir ti maila Pilata le anupui hi an pahniin Christian an lo ni tak thu an soya Varzon chen kata chuanin martar thi in an thi thu an soya ma se Western lam thuzia ka ero chuanin aswal na lam hi an mulian hle thunga Pilata chuan Isu chu pathian fapa ani zia a hriat lai ema wangin ama a in ti hlum ni nan soi ve thunga ni The Book of the Cock an ti mai Ethiopic tonga ziak le Arabica le lina chuanin Pilata le anupui hi an fanu beng chet Isu na ti dam hnuwa Christian an lo ni ta ti a in ziaka Pilata chuanin Juda tenor na wangin Isu a ti hlum tira ma se he thila wang hianin Isu chuanin angai dam ta ni na in ziaka ni Negative Varzon lamzok ti maila kan hre thiam thawang chu chuta chuan Pilata chu ma ni in ti hlum tura nor lui ni in aruang chu tiber luya an pai ni in Tamors Pilati ti a chuanin a om bokani anhulama medieval hunlaya apocryphal thuziak Gospel of Joseph Arimathea ti le Gospel of Nicodemus te chuanin Pilata ne na an in biak na te a oma Gospel Varzona chuanin heng mi pani te hi Sanhedrin member ve ni in aru ka Isu angai sang tu te an nia Rom in shrem na kalphunga chuanin Rom phatsan tu chu aruang po voina in khom mu malbuat sei phal ani lova ruang te chu cross a khanin an oma anuwa an kiang nai khur emo ruam khoi emo la ya khanin an pai mai thin ani Josepha chu mi hausa ani angin Pilata hena Isu ruang chu la kadila Pilata kha tham ngai po ni se tham mai tur khanin a in ring ani helai hi soifia ngai om chu Isu kha Rom mita chuanin Rom phatsan tu anga ngai ani lo theilova chu wangin dan ang chuanin aruang kha lak son khap ani sa shim ani chumi la son tur chuanin khami bial op tu governor kha apoimo ta hle maya Rom dan kala chet angai dona wangin tham na po pek angai theitlatani ti chuanin AD zathum somni panga a khanin Constantine chuanin First Council of Nicaea anti Nicaea khom pui voi khatna chu abuat saya heta hianin Nicene Creed anti chu an pom fel ta bukani tin Pilata kuta athi ti chu Isu torna thi na le tho le na chungchanga thil thleng dik tak angin da alo ni tabokani a om zia chu Isu thi na khanin Pilata kha mo phur tu ani ti nai mo Pilata ti hlum tia chhal thei ti na lo ni ta ni chu ole khati zong kan ni le phot te se